Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Hakakat artarik mentau nailor arajar arpo. Kahima reangsi serdarshem kala pelong yiga dorbar hima hapo ka office rekam jongkani kahima kabarang hapo ka snong mendo kabahap hapo West Castles District na kabenta banjiet yo serdar khna neu deputy serdar jong kahima reangsi hakabala sakilang daki returning officer jong ka Castles Autonomous District Council bakantop yo ba si marwen bat obakti basayamon kipulet ka aradonga police outpost batru ki serdar snong jong kisnong baper Hagani gasngi la sakhi baka kurso amat kabadai hok ka kor banjiet yo serdar bat yo deputy serdar kalami pajba ban pen i ya kadak jong kajinge teli hapo kani ka kor dakawai kasor ka kurso amat kala terwai ka kerteng jong aldinal soman ban long kum kertong bayamon lang ubala sajiet kum serdar khna hagani ka dorbar nakalyang jong ki returning officers jong ka KHADC kila pen itu yo ba aldinal soman hakmat ki khon ki hajar jong kahima ba nadu kani gasngi ba uni orang ba ulolong serdar khna hapo kahima reangsi serdarship Katung ikerteng jong ki electors balapau kerteng ni mentagasi kat arturik nailur arjar arpo ilaji ya iba aldinal soma kum usir khna ki serdar jong kahima reangsi serdarship Nakalian jonga nadu mentang ala simti kene kam kumu deputy sirdar wad lada ka approve kan sapan hadin ru kan selek hadin ru te kaba hi kum khmat sendrang le amon lang yanga ban penyang yanga kum tau unong senchar barit jong kene gima le nakalian jonga kubu tang kene tim di bakendiat ban penpau hapi ki barak mat sendrang nadu mentag kasngi mangayang ngene khmat jongpi pangan bu ikini jingkular pangan kum usyakri barit pangan kit hordang ya kani gekam bat ngabu ya ki ai ki ba kador barkur ba kalasanya lane hakijing penyat jong kur kulun buru kawai dan nakalian jong habyang rangba rangsan nak benta bantai kalong kur long jai bat kumjuru ha kikam kijam ha kabai dai senchar khadar hapo kane ke hima riang si jongi te nakalian jonga bangadai atat upai sharman jongka kur somat ni menta gasni ngilayo banyawan hapo ke hima riang si banjet ya uditi sedar te ni menta ngilayo banjet ya iba aldinal somat banlong kum uditi sedar jongka hima riang si harangkat jongka jinonlang ki returning officer napo ke agency badru kumju daga jinonlang ki police outpost napo aradonga harangkat kirurang ba kibron hapo kai hapo kene ka it ka hima bat kumju de daga jinonlang hikikur ki nek kurang ba jongki jongkur samat te himantang leyo banjet ya i ne ba alinal banlong kum uditi sedar andai nakalian ngi kum ka kor mentah ngai up satang ya ka city ka ba pha napo ka exit committee ka ba pha napo ka himarang se ban pan ya ka jipan scam ya ina ba alinal banlong uditi i moditi sedar iba pura jongka himarang se